Sizlara Xudo xolasa 3 xonali kvartirani göstəmən. Döşəvi bilan, remontu bilan 6 milyon 200'den 94 kvadrat mənzilimiz düşündürəmən. Mənzilimiz 2-ci akademik lisey. Bunda urdu, bunda Darital. Mənzilini düşündürdüm, indi sizlərə obzor atıb bərəm Xudo xolasa. Girgəndə berimiz çöplü pol. Rakovinalar qoyulğan. Berimiz aşxana 6'ga 6 metr bir 285 nimorçu gerek. Berimiz çay ispatasazda boladı belə. Dokumenti təyar berinə götürüb ötün. Pul notariusda bərəsə bərabər. Yine berimiz 94 15 ekan. 94 kvadratlı pulunu verərsə 6 milyon 200'den remontam zor katta havlu deyin. Berimiz bir spalni xonamiz. Kattagina. Aynen. Bir de yine bir spalni xonamiz. Aynen. Zor. En zor tarafı hemen tarafta aynaba skvoznik oladı bir. Berimiz sanuzel. Berimiz ham to'pli pol. Kattagina dalan desam bo'ladi bu yerni. Birdan tez ol ketadi. Boshqa mo'ji qoladi. Manzilni tushuntirdim. Nominal pastda qo'yaman. Kvadrati 6 milyon 200'den 94 kvadrat. Şu pulunu köpaytırarsa pulu çıkadı şunda. Üstünde en azından gelişip veremiz. Canları sağ olsun, selamat bolunlar.